Salamatlı. Az sonra. Ona kandayız. Ben de siz ver. Burası Xudoga şükür. Qanday Palman qanday? Yaxshi. Ko'rmi? Mana shundoq. Hava qandaysiz? Demdisizmi? Uygo tağılar. Birinchi ona dene. Densoluk qanday? Yaxshi? Bo'ldi. Qolgani inshaalloh taolo. Bosh omon bo'lsin deysiz-ku. Yana qanday xo'sh keldingiz, yoshlarım? Hoş geldiniz Nailga. Nevere. Valla balım nevere canım dep koydu. Karasan. Şularni ko'tarib yuribdi. Men bularga o'yinchiq berib qo'yayin. Turib turingiz anda. Qanday yaxshi o'tibsizlar? Ha, yaxshi Mınani tandaysiz? Canım. Молодец. Onda o'sha tandaganingni hozir mo'jirini ocham. O'zing olib olasan, he? Ukang bormi? Qana. Bundan tandadingmi? Молодец. Qana da ukangga qaysini tandaysың? Bergel sen daga. Buni o'yinchining birini tandachi? Qaysi birini tandaysiz sen? Oo, Akmaşdan tandadingmi? Qana, onu chaqiring. Pascal taşısam, yeter bir olur. Faydalı pas olsalar bir çukurga çıkıp kaldı. Жақсы едірі сала шүткет қапсыз Шынтып келдік. Эми сіздердің бийликке жеткере тұрған үнүңүздөр болсо, айтчу сөзүңүздөр болсо бир айтсаңыздар да. Бийликке неме кыла турган сөзүбүз жок. Себеби мына бийлик аракат кылып атат. Бардык немелер келип атат, Кудайга шүкүр кыргыз элге. Ушунчалык жардам кылып, ушунчалык неме кылдыргандарга миңден миң марта ыраазыбыз биз. Мына бийликтен ham неме кылып атат, мына элден ham келип атат, Кудайга шүкүр. Бар жок бар, көпчүлүк жок пока. Бийлик ham неме кылып атат, токтотпай аракат кылабыз, салып беребиз деп ататтар. Мындай демекке жалыбыз пока жок. Могул жерде тажик кыргыз аралашып турат экенсиз. Аралашты. Мына бул астым тажик, ояктан башыбыз тажик. Кечээки окуядан кийин тажик кыргыздын айыл тургундарынын бири-бирине мамилеси кандай болот? Азыр пока мамиле жок. Бирөөгө бирөө азыр салам айтмайдан жок. Себеби азыр пока ачыбызда эч ким бири-бирине тиктеген ham жок эми. Таптын туурусу да. Endi alımlar birbiriga nima qilgan yo'q. Tim-tim ele. Mali taş burg'ab bunday nima qilish degan alpaqa yo'q. Tinch. Биз эми азыр монда бир суроо бар да, бир үйдү алып салган менен чегара такталбады. Баягы көрүнүш тажик кыргыз аралаш жашай беребизби же кандай болот? Же такталыш керекпи? Такталыш керек. Такталбаса бул дагы bir gün bolsa bir gün daha şunday. Endi bolsa bundan ham qattiqroq bo'lib ketishi mumkin da. Ооба да. Анда такталыш керек десеңиздер, анда биз үйдү кайра салып, оңдобой кое туруп үйүңдү, биринчи чегараны такта деп күткөн жакшыбы же сала бериш керекпи? Endi күткөн жакшылыгы күтүшкени мисалы мындай үй жоктор бирөөнүн үйдө барып жашашап кыйындайм. Bir gün жашайсың, 2 gün жашайсың, 1 ай жашайсың. Бул эми 1 күн 2 күндө чечиле турган нерсе эмес. Biz sokaktagilerde misali Kırgız'da azı bana görüyordu, bir katara görüyordu. Buzup durup, bana darağa köçürüp, taciklerden bir katarını köçürüp, astığa zımtı tartıp, bir etini mekip taşıdıysa deyiz da. Ona şimdi kanda daha jakşı oladılar. Birbirine misal taş burgasana hem jetpeydi. Biröge bakısa hem jetpeydi. Ona şimdi onda numaralığımız bir 500 metre boluş gerek. Onda kılmasak bul dağında aytып var, erte doğalış deyip turat. Bul dağı bir gün mümkün. Bula balağına olsa şunun arkasından kompleks çok geçişi mümkün. Bir demenin arkasından kompleks çok geçişi mümkün. Şoka biz şöyle de. Şu sağ olsa ona şu birinci katarda Kırgızlardan misali hazır 50 metre mi? Taşlardan 50 metre buzuş gerek. Bir iki katar öyle. Doğru. O şoka zımtar tartıp buğa zımtar tartıp koysa ortadan ertangalığın zona olup kasa deyiz da. Ona şunda jakşı oladılar. Adamda da bayağıda öyle de hiç nebesi yok. Ayırması. Элдин үнү төбөлдөргө, чоңдорго жетип атабы ушул сөздөр? Айтылып атабы сиздер менен эсептешип атабы? Жок, азыр пока чоңдордон муну неме кылган жок. Эми чегараны чектебиз деп ататтар. Endi bu oyda men bir gün tacikleri koyup koğuşlar menен сүйлөштүм. Bunu kantip toktasak bolot dedi tacikler. Kimselerden bir ek katar, bizden bir ek katar buzuş gerek daha dedim. Bunu tartıp koyuş gerek. Ona şundan da sen burganı taşın bana jetpeyt.
Мен бір қалған ташым саңа жетпейді. А ортада неме зона қойса, сілердің солдатыңар, біздің солдат аяқтаққа қатша тұрған жол болып қойса дедім. Сонда тыныш болады. Десем туыры дедім. А шоны неме қылыш керек. Мен айттым, айтылар сілер мысалы дедім. Үшінші біздің мысалы бір қатар неме 70 метр болады да. 70 метр ояқ аулар жүріп кетсе, бұл уже жақсы болады деймін да. Doğru айтасыз. Onu енді kattalar çetiş керек. Енді ел оғыз айтып қойыз, оны соңдар қылыш керек. Ашы ортаған ашынан нейтральный зона болса, жақсы болады деп. Мысалы бұл Тамарқанды онда рақтан беріп, үйлерді шайқа салып, тегіздеме қанда, бұнда дағы жақсы болады дейміз. Енді қазір үй салып берсе, баяғылық дағы кепетеге туш кеп қала береді. Bizde Kırgız elinde birimdike çakırıp, ынтымаққа çakırıp, koygula musulmanбыз деп Орозонун күнүндө кайтардык. Бирок кызык жери мол тажиктер аралаш экен. Булардын дагы айылында руханий бир лидерлери барбы? Койгула, эй, урушпагыла, нетпегиле дегенде барбы жокпу? Бұларда жоқ. Лидерлері жоқ. Мысалы, мен үйім күйгіз манашым, манағым қоғышым тажик. Манашым уже тажик да. Балдар күйгіземдерді мен қойбадым. Қойғыла балдар. Бұл Кыргыз мұсылманға тууру келбейт мұсылманада бар. Демек, сиз мунун үйүн өрттөйбүз деп аткан кыргыздын балдары барын токтоттуңуз. Бирок тилекке каршы тажик кошунаңыз сиздин үйүңүздү кой деп токтото албады. Жок, бул айттым, сен бир эле о сөзүң дедим. Ооба да. Кой манагы коңушу эй мага. Onu bunday kılbağala desen degenge bolat ele dedim. Ben dedim şunca yıldan beri seni sıktayım. Misal hazır eközge bir 20 yıl oldu, koğuşu yaşayız. Hiç topalığından ballarga tiyizgenim yok. Ben aytım bu Müslümanın şeymez ballar. Misal bir adam bir jasas üçün minimum 10 yıl, 15 yıl yürüyüş gerek. Şarkar tura, bunu oğu işemez. Eң туура айтасыз. Ona paslarda hem küzlerde bularga kayıp koymadım. Ben aytım bu erkektin işemez ballar. Bu işte kılbağala dedim. Балдар барын тоқтатты. Құдайға шүкір. Abi күйіп атқанда келіп өшірі өзді қарасам оқ келіп атады. Балдар мен айттым балдар. Үйден әпселер маған қылмасыған. Жүрлер деп алып кетіп қалды. Allah razı olsun. Ашылы ана шытадан үй күйіп қалды. Өшір албадық. Шол. Ошон үчүн башында көрүшкөндө айттым да ата, биринчи үйүмүна денеңиз. Ден соолук болсун, үй табылат дегеним себеп ошол да ата. Балдарга мен айттым. Туура, эң туура Дүние керек емес. Силер керек деп алып кетті. Allah razı olsun ata. Көптү көргөн, көрөгөчтүк. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, аксакал деп сакалына ак түшкөн кишини айтпайт. Аксакал деп акты ак, караны кара деп сүйлөй турган момундай көрөгөчтүктү айтат. Сакалына ак түшүп, бирок балдарга акыл айтпай, неберестеңди кыздар менен кыйшаңдап билип аткан толтурасы бар. Демек, мындайларды аксакал дебейт. Сакалына ак түшсө да акыл айта албаган аларды жөн эле карыя, жөн эле бир чал деп айтат. Ошондуктан улумун өрнөктүү, сабакты момундай аталардан үйрөнөлү. Жаштар ээрчисек тикток тартып кыйшаңдаган келес болорду эмес, акыл айткан момундай көсөмдөрдү ээрчигиле. Рахмат ата, аябай бир чоң сабак бердиңиз могу көрөрмандаргачы. Коңшу деген кандай болуш керек экендигин, Рамазандын күндө момун кандай болуш керек экендигин көрсөтүп атасыз бизгечи. Чоң рахмат. Үйүңүз өрттөнүп, мына үйүңүздү азыр көрүп чыктык. Топурак эле калыптыр болду. Эч нерсеси жок болсо да, бирок көкүрөңүздөчү элдикинен дагы бийик болгон бир кенендик байлык бар экен. Рахмат аба. Allah razı olsun. Азыр биз эми айлык мүттөр сиздерге терең рахмат билдиребиз. Анда ылдыйга биздин да бытовой техникалар келип калат. Ошол 8 үй бүлөдөн 8 эле өкүлдү ошол жерге алып барсак да, анан ошол өздөрүнө да керектүү болгон жанагы алып келген бытовой техника алып келдик. Ошону тапшырсак дагы, анан заставаны да бир кыдырып солдаттарга да дем күч берип, жана чептенердин күчү беттейт. Бир эле застава болгон менен ал заставада эр жүрөк, мындай бир кан манастын каны кайнаган момундай бир чыныгы бир кайраттуу солдат болбосо заставанын бир тыйындык кереги жок да. Демек ошол солдаттарга да бир дем күч берип сүйлөп анан чыксак, буюрса ошол жака барсак. Иншалла. Айлык бөт сиздерге сөз берейин, анда бир сүйлөп койсоңуздар. Биринчиден сиздерге рахмат, ушундай биздин чек арада келген элди кабар алып кеткениңиздерге. Şu Kırgız elime daim tınçık bolsun, zamanımız tinç bolsun. Şu tezrak şu çegarabız çeşilip ellerim jay özünün tirичилиги менен болсун. Şu soğuş bolбосун эч качан bu жерлерде. Şu рахмат сиздерге. Рахмат. Allah razı olsun. Анда ошол кайдайлар? Кандай элестер? Камал